U kinu Europa svojim je filmskim dijelom započeo slavljenički 10. Queer festival. Ovo izdanje festivala koji promovira drugačijost i pluralizam najavljen je kao posljednji u dugogodišnjem nizu. Mislim da jako puno Zagreb gubi na kulturnom planu i zapravo me šokirala odluka da je to zadnji festival i mislim da je to jako loše za život ovog grada, i kulturni i sociološki i bilo koje druge vrste. Well, I think every year we lose things and we get new things. So probably Zagreb is losing something, but I hope that there will be new festival or new events that will happen, and I'm sure that Zagreb will stay a very vibrant city for art and also will always keep this fight against all form of discrimination. U Zagrebačkom plesnom centru započeo je bogati izvedbeni dio programa predstavom Dopisivanje. Afričke koreografkinje u ovoj plesnoj predstavi propituju rodne odnose kroz motiv zbližavanja dviju žena. Pa Queer Festival je sigurno u 10 godina uspio stvoriti publiku i podignuti očekivanja od publike, tako da mislim da će se osjetiti manjak festivala, ali ovaj prostor koji smo mi otvorili je zapravo tu da se onda ispuni sa drugim idejama i sa drugim festivalima. Program prvoga dana završio je partijom lezbijskog DJ kolektiva Zbeletron koji je nastupio u sklopu kasnonoćnog festivalskog queer party maratona u Pot baru. Tijekom svih dana trajanja festivala, dakle u narednih 8 dana, svaku večer ćemo na rasporedu imati različite programe gdje će između ostaloga i umjetnici s festivala dolaziti ovdje, izvesti malo drugačije programe, a sve će to skupa kulminirati ove subote u dvorani Jedinstvo gdje nas očekuje zabav do ranih jutarnjih sati sa njujorškim kolektivom Pussy Faggot.